Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino first! Maya po oras, Fernandino, malaos tamo kayo ng second season ng kaya katamong programang Fernandino first, Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. Ipabalo mi po na live tamo po kayo ng kaya katamong istasyon, GNN TV 44, Cable, Channel 8, at live tamo pa mo rin daramdaman da king Bright FM 91.9. Po. At ngayon po, balyari kayo magyabe kayo ng kaya kaming talakayan, kapamilatan ng pamag-text yung kaya kaming number 0917-620-4188 at malyari kayo namang mamie mensahe o komento king kaya kaming landline 961-4188. At ngayon pong kaorasan, kaya tayo po ing kaya katamong kaluguran na Mayor ng kaya katang siyudad, Mayor Edwin Santiago. Maya payabak po, Mayor. May payabak, Tito Benny at tsaka ka rin kaya katamong Manalbe kang GNN TV 44 at makarandam kang Bright FM 91.9 at may payabak mo naman na Cap Angel. Kaya tayo po, yung presidente ng ABC o yung asosasyon na rin barangay captain keti Ciudad San Fernando, Mr. Angel Wihangco. May payabak po. Tito Benny, may payabak po kay kayong Fernandino ko. Pasalamat kaya po Tito Benny na at yung kami Kenny binyemong oras kaya kami para banta makapamyeking masanting mensahe karening keti San Fernando. Nakal po salamat Tito Benny. Ang ini pong kayabakan, sabihan tamo ing talakayan kim barangay at kapihan po. Pero bayo tamong taketang kaya katamong tapi kayta. Balo yun po ing Ciudad San Fernando may pili metong kareng ita nga man daw 100 million baby ne Mayor. Abibait keti San Fernando. Ano pong malyari yung ibalita Mayor kareng kaya katamong kabalen, kareng ka Fernandino tamo tungkol kening binye ng 100 million baby. Mapalad dyan siyudad Tito Benny, uling metong tamo karetang 100 baby na keti mabilog Pilipinas, Kaylee Espiritu at metong nga kare mapalad baby na may bayit siya anyang 1239. Keta king Sindalan birthing station tamo na metong nga kareng anak pang 100 million. At Kaylee si simbolo ya karetang anak na ing syudad na ingatana magupisa king sinapupuna ng mana hangga king mibaytya. At uling itang programa tamo metong Kaylee na pangarap tamo kay syudad na pag-umsa king pangabait from birth to retirement ila kaya tabi retang kay katamong serbisyo nanungno ka rin itang newborn screening tsaka itang immunization tsaka itang regular check-up na hanggang king mag-aral yung kinder kaya rin daycare tamo po pa kayong basic education up to scholarship hanggang king magpahalam ya keng keti yato. At metong la naman karetang pamilyang makinabang kareng programa tamo uling pengari na pengari na metong la karetang recipient na nitang kaya katamong 4-piece. So rin pengari ng Kaylee mag-undergo la ketang kaya katamong livelihood training, skills training at
itang karelang sa subsidized no ning government. So igayli kayli titipuya ketang sisimboluya kareng anak na ditinan tamong masanting pundasyon keng katamong syudad. Kasuelo ni nga na kayo eh. Manibat ninyang may bayit siya, kapota mag-retire yung serbisyo ng San Fernando at saka yan, Mayor. Awa, ti Kaylee, metong nga kareng prioridad ta kareng benefits na tatanggapan na rin kay katamong syudad na ita mo ilang ditinan tamong masanting panahon ngini at panigobran tala baka nita pakinabang nandoren kay katamong anak. Ang ini naman po, misabihan tayo ining talakayan at kapihan kay barangay ni Mayor. At pakiramdaman tayo naman ni President ng ABC, Kapitan Angel, na ano pong partisipasyon na ning kay kayong barangay, kining kay katamong misasabihan, talakayan, kapihan kay barangay, Kapitan. Dakal salamat, Tito Benny. Ika po bilang karempong kapitan, makuswelo kayo po at maswerte kayo po kining pamag punta namin kay katamong mayor para makipagkape at makisabi karen bawat barangay. Karen po mismo, asasabi mi na nung nanuya in kailangan mi kay barangay, kayo po magkaya pong resolusyon na karetang in prami at masyano man po dening bayang kapitan na ngini pa mo na ingke katamang mayor ing serbisyo na dadala na kem baryo. Anyapin po bilang ABC President, sabihan dapin dening kaya baya kong kapitan. Abibiyan naman po yung kaya kaming pamangailangan at yung kaya katama naman po mayor patsiyating kaya pong inyad kaya kararaguli alos abibiyan na po yung serbisyo na kaya kami. Kasanting na po ng pisabihan tamo pero kailangan tamo pong mag-break at pamagbalik tamo pisabihan tayo pa ining tungkol king kapihan, talakayan, king barangay. Eko pumama ko, magbalik yung kakatamang programang Fernandino First. Fernandino First! Fernandino First! Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings. Exterior ceilings. Drywall partitions. Decorative plaster cornices. Decorative plaster roses. Grillworks. Capstone Steel and Trading Corporation. Located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. With branches at Project 7, Quezon City. Puerto Princesa, Palawan Branch. And Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101. 861-3968. Or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Fernandino First. Fernandino yang mumuna. Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino First! Magbalik tamo po, kaya programa tamo Fernandino First, Fernandino yung muna, Fernandino yung mani muna. At nandin po pisabihan tamo yung tungkol kining barangay talakayan at kapihan po. Kutnan tayong mayor tamo. Mayor, o ba't mo gagawan tayo ng talakayan at kapihan kay barangay? Mumunan dili Tito Benny ing syudad buri tayong ilapit keng barangay. Uling ing pamanungkulang kasi ing buri na magbusaking national talaga ing miras ing eganagan ng serbisyong po pareng programa keng barangay. Ita pinaman ng tamatang services right at your doorstep. Makanya niya kasi yung konsepto na nito. So, every
Friday, mag-umpisa alas 6 ng abak, den kay katamong manungkulang keng barangay, itang uling ita matintamong City Development Council. So ila tila naman Barangay Development Council. So nung ita matintam City Nutrition Council Scholar, ila tila naman Barangay Nutrition Council at itang City Disaster Council. So ila bubuo ni kasi ini at ita kay katamong programang Star Barangay nung nuka rin nung naning gagawan taking syudad, makanyan mo naman ing gawan da rin bawat barangay. At ini pamanatadyang serbisyo at ing syudad dapat siyang biyasang makirandam ka rin pamangailangan da rin kaya beta mo keng barangay. Kapamilatan da rin kapitan, kagawad, ganaganang sektor, kakasabi talak every Friday, den pengari, den youth, den kayanakan, den kababaihan, para abaluta mo nung nanoing karelang dapat buring i-align keng katamong gobyerno pa uli rin programa. Ang po paretang serbisyong atad mo karela na kailangan da. Kasi bayo tamon ta ka rin, baluta mo nung nanular paretang regular programa like timoretang pamamakuna ka rin aso ba kanita masolve ing ganagan ing rabies maging rabies free ing San Fernando. Itang kaya katamong all-in-one card tang Fernandino card ba kanita eno mapagal pupunta king munisipyo eno mamasay eno mamalagwan ing abak na muntala mo keng barangay hall o kaya keng kareng barangay health center tamo. At abalo dala naman detang programa tamo, uling mumunan diling programa tamo is employment and livelihood. At nanula retang scholarship bibiyata mo pong skills training. At lalong-lalo na po tang kasabi tala rin manungkulan, balo tamo nung nano in proyekto, infrastrukturang kailangan da na dapat magawa kaya rin bawat barangay. So ita, metong yung paralan para ilapit siya, ing kaya katamong gobyerno, kayang barangay, baka nita marandamla, at abalo tala retang prioridad dang dapat midinan pansin. Siguro, kausapin naman natin ngayon ang ating presidente ng ABC, Nepo. Kapitan Wihang ko, bilang presidente po ng ABC, nano mo po ing proyekto darening 35 barangays ning kekatamong siyudad. Pakinabang da kining kekatamong gagawa na barangay Talakayan at Kapihan, Kapitan. Kalupan na po, pakinabang da. Kaya ni pong Talakayan, kalupan nga sabi ko nandin, ganagan na po pati di na tayong kekatamong mayor. Ita pong bawat buridang project. Ados po masasabi may bibigay serbisyo in kaya katamo. Uli pong in kaya katapong mayor kaya tang oras sa ita, kaya tang aldong ita, adi di na kaya pong mayap aldo. Po makapokus ya po kening ketang programa ketang adwan mi na bawat kem barangay anya po na kasanting impong kapian po ma-distract in kaya katang mayor patse ating kaya sinabi balte na yung pong mayor tamo na karakala obra so karin mo uling presya paketang aldongay ta magumisay pong alas 6, na kay mira siya pong alas 10 hanggang alas 11. Anyapin po, ne kasanding, right-hander, adi din na kaya pong masanding proyekto o itang masanding idea, serbisyo. Anyapin po na po kasanding, impong agawa na ning kaya katamong mayor ning kapian ang papapuring nga rin kay dahil pong may Mario no po kasaya patsiyakit na bali naman po kaya ning baryo
Pansya di natin yung katamong mayor o nung manopo kasaya at ikaya pong kapitan, mapagmaragol kami, uli nga papunta kami yung katamong kaluguran na mayor, Edwin Santiago, kiyang baryo tam. Tutupin po ito, istunging metong manungkulan, pupunta lano rin ng taga-baryo, maswelo lang talaga, po. At, Mayor, nano naman pong kasiguruan da rin ng barangay tamo na talagang manikwalang basanting pamibiyebye kapabilatan ng syudad, Mayor. Deng uling ita mo komprehensibo ing burita mong development keng syudad at ita mo retang karelang yung Barangay Development Council sabi nila nung nanola rin buridang prioridad programa, proyekto o project at kami bilang keng syudad kaya be ke ing city engineer kasabi ke ing keng senro kaya betala rin bawat departamento na kaugne kasaup tala rin barangay at itay kasantingan na ababalo tala nung nanola retang immediate urgent retang kekatamong short range project o programs ang po pala rin long range programa tamo at proyekto at impeka masanting kenit ang akakasabi talang mismo reng memalen kaya bela ren keng eskwela kaya bela ren keng pisamban kaya bela ren kay na ba kanita mismong barangay akasaw nala uling ing kekatamong pamagserbisyo kasi keng kekatamong syudad etaya mo lalakwang kareng manungkulan nung kaya betala ren kekatamong pribadong sektor at deng lalo na keng barangay deng memaryo ba kanita istong den programa pepabalo tala karela ilang mismo tangkilikan dala at kasaw tala at ing barangay development i-align tayo kareng city project at saka rin programang makarikil kareng kekatamong kabaryo at in probinsya kasaw tayong region ang popa ing national nulaben mo ngayon patalakad tamong meto nga satellite office bawat cluster. Ngayon, nanungno ka rin, kailangan munta. Ren kaya katamong kabalen, King City Hall. Makisiksikan, mamalagwa, na ba ganita, ing mismong barangay captain, istong in-endorse nala, burin sabihan, may proseso nala at pauli na nitang retang impormasyon tamong buring gawang kitang Fernandino access card. Pagsabihan tayo naman yung kekatang presidente keng ABC, lalo naman po yung gagawan yung kareng, lalo na rin ang kekatamong barangay, ang mga rayo. Baka nanure pong apupuntalan o akakasabi kaya yung kekatang mayor. Yung mayor pupuntalan na lang naman ang mga rayo na rin ang barangay, Kapitan. Bilang pong presidente ng Kening Association of Barangay Captains, ya pong pumer pala ako na po kasakit na mitang katungkulan. Wala pong uling dening kaya ba yung kapitan, ita pong makasuportala. Then, inki katapong mayor, at iyo po palaging kagulutan mi. Ang po pong kami, monthly, mag-meeting kaya po. Banta, nung nanamaning maging problema, kaya bawat barangay, malaw siya, malapit ya, yung karelang lugar. Babalo mo po, na nung nani maging problema da, kalupa na po yung pulong bulo, yung pong barangay Pandaras, den po mga laula. Pero, uli na po itang banding mi pa. Itapin na monthly. Itapong meeting mi, then after that, medyo mi kaya po, mi yabe-yabe. Anya po na kasanting ing pa mi yabe-yabe mi, then pong kapitan, anya po ing serbisyo da. Then bawat barangay, mi bibiya po, uli na pinitang palagi kayong mikikit. At the same time, kayong mayor, yung pong kalulantang mayor, na kayo po, pupuntayan ng po kayong meeting mi,
para makiabe mo naman, makipagbanding mo naman. Anya makanya niya pong masanting, kaya kami pong organisasyon ngayon uli na po din kaya katamo mayor palagi yang makasuporta kaya kami. So, muli po sabihan na Kapitan, mo bukod ating talakayan at kapihan king barangay. Then mismong barangay captain, atin lang monthly banding. Bang kanita kitang meeting ay ita, apis sabihin nyo na nung nano pa yung kailangan na ning metong nga barangay. Ne po. At yan namang isang guniyo king kaya katamong mayor. Ne po. O mayor, nano po nga sabi yung kitang abanggit na ning kaya katamong presidente ng ABC. Uling kaya katamong pamang gobyerno ngayon is akakita mo yung pami sasan metong da, lalam na ring liderato na ning kaya katamong ABC President, Councilor Angel Weangco. Nanungno ka rin, kailangan bababata mo pa mo kasi itang politika So ngayon, ing daragdagan tamo, ing serbisyo. So ngayon, den kapitan mi sasan metong la. At ngayon, den kapitan may mag-train na la, may mag-seminar na la, may mag-update na la. Kareng nung nanula rin pairal na ning kaya katamong gobyerno. At ila, pauli na nitang kaya katamong batas na den barangay, talagang ila empowered la. So ita mo, lalo talang pasik nangan. Den barangay didinan talang upaya. Nung naning gagawan tamo keng syudad, ila gagawan talang malating balen. Lalo na rin mga ragul. Alos sa pangaragul din kay katamong barangay. Bakan ta ma-align la. Karetang miyaya liwa tamong programa. Nanungno ka rin, ing serbisyo keng syudad magking laganap. At ing kasantinganan nini, retape kamarayutan diling barangay, ilang kay katamong didinan na masanting programa, uling manuwala tamo na den kay katamong memalen at chula ka rin barangay, at chula ka rin subdivision. Kanya itang pami ugnayan tamo karela at yung pamisan metong da anakasanting ngini. So akakitala na ing kay katamong programa ka rin barangay, metong halimbawa, itang kaya katamong barangay sanitation brigade. Nanungno ka rin, problema yung dengue ngayon kauran. Den kalapit barangay tamo, yung porak, susopan tayo ngayon itamo, den kaya katamong keng city health, den kaya katamong magpaging at chulaking porak, ang popaking Florida, uling may ka-outbreak ka rin. Pero kaya syudad, uling menatili ing kalinisan tamo, pauli na nitang programa tamo keng kalikasan nita solid waste management at detang barangay sanitary brigade na ing magmando rin mismong kapitan. Ngayon may babaeng dengue tamo na 140%. Ito, ngayon ing DOH mismo, nakokopya nitang programa tamong gewa keni. Metong ya sekreto ito. Na den kay katamong barangay tinangkilik ditang programa at ilang magobra. Ganingaldo pa akakit mo na lakeng talan. Den kay katamong kabaryo kay barangay nalilinisan do ren kanal at indengge tane problema kay tinane karagol gastos ngeni. Kasanting na ning kay katamo pong pisasabihan o ning siyempre alata ng oras, di nang tanim ang di takmong panahon ng kay katamong presidente ng ABC para mamye mensahe ka rin kay katamong kabarangay, Kapitan. Karen po kaya ba akong kapitan, pasalamat ko po keng suporta yung bibigay ka na ako at keng kay katamong ibibigay mo naman suporta keng kay katamong mayor. Balo ko po kaya kayong kapitan na nakalta problema kayong barangay pero pasalamat ko po na yung support tayo kaya kanako ang papaking kaya katang mayor. Kaya naman pong kabarangay ko, kayong barangay Kalulot, balo ko po maraguli support tayo kaya kami kayong andong mayor. Kaya pasalamat po dakal kaya kayo, ako po sasawang susuporta kaya kami. Kaya kayo pong barangay captain, sambaw pa kaya kayong kabarangay ko, kayong baryo Kalulot. Dakala salamat po, Mr. President, Presidente na po ng ABC, Kapitan Angel Weangco. Kaya katamo po mayor po, tating kayo pong buring
mensahe ka rin kaya katamong kasyudad kiti San Fernando. Kaya katamong kiti Syudad San Fernando, metong mo po patuloy tamo pong saup-saup, misasan metong kareta pong kaya katamo pong mga santing programa at kaya katamo pong kasing buring gawan para di nila pong masanting preparasyon, masanting pundasyon. Din kaya katamong anak pauli da po retang programang darlata mo po kayang barangay at den programa na po ning syudad para matangkilik la po kareng kaya katamo pong kabalen bakanta po ing syudad tamo patuloy pong maging malinis, kaayaya at progreso para di nantala pundalan din kaya katamong anak kayang mga intolira na pong masanting bukas. Dakala salamat Mayor at bayo tamo po mamupos. Buri ko lang pasalamatan ding sasahop kay katamong programa, Engineer Hill Lacson of Capstone Steel and Trading, Architect Mark Vincent Nodado, at karen pong kaluguran tamo na ating kumong i-greet karela. Happy belated birthday to our friends Mr. Nelson Castro, Architect Mark Vincent Nodado at Attorney Elmer Teodoro. Dakala salamat po karing kay katamong bisita at king kay kayong pamanantabi. Kayo po sasawang manantabi king kay katamong programang Fernandino First at uli na po king lagyunan ning city government. Dakala salamat po. Dikit-dikit tampo si Bayo ken Tutuking Martis. Ako po ing kay kayong talasuyo Benny G at etamo po kakalingwan at tandanan tamo king balang tagumpe at panyulong marapat mong Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. Iti po ing kekatam programang Fernandino